blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Feira Internacional de Viños e Bebidas Espirituosas Provain, que se celebrou na cidade alemá de Düsseldorf, segue sendo un referente no sector do viño europeo. Por iso, a denominación de orixe Rías Baixas non faltou a súa cita con ela nunha caseta do Pabillón Internacional do ICEX, no que os asistentes puideron gozar do seu clásico túnel do viño, integrado por 104 marcas de 72 adegas. Unha cita imprescindible e ineludible para esta denominación de orixe, que a tal levou en representación do Consello Regulador o secretario xeral Ramón Huidobro e a directora do Departamento de Marketing Eva Mínguez. Esta feira internacional que se inaugurou o pasado domingo é un punto de encontro chave para o sector e un dos eventos vitivinícolas máis prestixiosos de Europa. Con máis de 4.200 expositores de 65 países en 2025, o evento enfócase na innovación con áreas destacadas para viños sin alcohol, Provain Cero, espumosos, Provain Sparkling e unha área ampliada de destilados Pro Spirits. Alemanha pecha o top 10 de principais mercados de exportación da denominación de orixe Rías Baixas. No exercicio de 2025, o país xermano importou un total de 165.021 litros por un valor de 1.526.151 euros. Na actualidade, 59 adegas de Rías Baixas venden os seus viños atlánticos no mercado xermano. Nos próximos meses, a DO Rías Baixas continuará levando a cabo accións promocionais en distintos eventos. Deste xeito, está previsto que participe no Salón Grumets, que se celebrará no mes de abril en Madrid e na London Wine Fair en maio.
As axudas provenientes dos Fondos Agrarios Europeos da Política Agraria Común, PAC, que xestiona a Xunta, acadaron durante o ano financeiro 2025 unha cifra récord de 407 millóns de euros mobilizados. Así o destacou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, tras analizar o Consello dous informes da Consellería do Medio Rural vinculados coa xestión da Política Agraria Común en Galicia. Que siguen sendo fundamentais, dai a nosa reivindicación, para o seu mantemento no seguinte período económico, decía fundamentais para manter e modernizar o noso agro e mellorar a calidad de vida no rural. En relación co primeiro correspondente ao total dos fondos agrarios da PAC, compre sinalar que deses máis de 400 millóns de euros, uns 184 corresponden a axudas directas e están financiados co Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, FEAGA. Os restantes 222 millóns son fondos para promover o desenvolvemento rural e están cofinanciados polo Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural, FEADER, xunto coas achegas do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e a propia Xunta de Galicia. Amosa que a Xunta mobilizou en 2025 unha cifra, como decía, récord de cartos provenientes da PAC, 407 millóns de euros de fondos agrarios europeos. No que atinxe os importes do primeiro piar, a meirán de parte 175,4 millóns de euros refírese aos pagamentos directos da PAC, que beneficiaron uns 22.000 agricultores e gandeiros galegos. Hai que subliñar que coa activación do Plan Estratégico da PAC, Galicia saiu reforzada nestas axudas e viu incrementada esta chega máis dun 5% respecto do período anterior. O incremento respecto do ano anterior, tal e como apuntou Rueda, foi aínda superior no que ten que ver co segundo piar, o de desenvolvemento rural, xa que se situou no 23%. O primeiro, 184 millóns de euros, son os que se destinan directamente a axudas para persoas que traballan no agro, axudas de carácter persoal. E así, 22.000 gandeiros e agricultores galegos recibiron fondos da PAC, 184 millóns, que foi un 5% máis do que recibiron estas axudas que teñen carácter persoal, 5% máis no 25 que no 2024. E outro grupo son 222 millóns que son fondos xa non que se asignan a gandeiros e agricultores concretos, sino para políticas de mellora e promoción do desenvolvemento rural, remuda xeracional, modernización de explotacións, mantemento de certificados de calidade. Estos foron 222 millóns e son un 23% máis do que se adicou a estas finalidades no ano 2024. En conxunto, os devanditos 407 millóns de euros dos fondos europeos permitiron, por medio da chamada solicitude única, suplementar os 174,6 millóns de ingresos directos aos beneficiarios do primeiro piar, mediante dúas accións que forman parte do Fondo FEADER, como son as axudas agroambientais, 28,2 millóns de euros, e as axudas ás zonas con limitacións naturais, 17,3 millóns. É dicir, falamos dos apoios á produción ecolóxica, á conservación de recursos xenéticos ou os cultivos sostibles extensivos e tamén o fomento de pastos e a axuda complementaria en zonas con presenza de grandes carnívoros, por poñer uns exemplos. Por lo tanto, siguen sendo fondos fundamentais e por iso agora estamos facendo todo o posible como comunidade autónoma para o seu mantemento e simplificación, por certo, no período económico seguinte en Europa que se está decidindo agora mesmo neste ano 2026. O tempo e a marxe das axudas da solicitude única, os fondos favoreceron o desenvolvemento rural en ámbitos como a remuda xeracional no agro, o apoio á modernización das explotacións ou o mantemento dos certificados de calidade, así como o fomento da ordenación do territorio por medio de figuras como as parcelarias ou o banco de terras, as axudas á mellora da produtividade da industria ou as medidas relacionadas coa creación e conservación de réximes de calidade como denominacións de orixe ou indicacións xeográficas protexidas. Estas partidas tamén financian aspectos como a conservación do patrimonio natural, a promoción da xestión sostible dos recursos naturais, o impulso ou asesoramento e a formación, o apoio ás organizacións de produtores ou a mellora da calidade de vida da poboación. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella.
Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A Feira Vintec traerá a Vilagarcía as principais novidades de maquinaria e suministros de viticultura. O evento está a espertar moito interese no sector. De feito, a previsión é acadar o 100% de ocupación en Fexdega, con máis de 300 expositores. O salón, destinado a público profesional, ten ademais un carácter internacional, coa participación de empresas de España, pero tamén de Portugal, Italia e Francia. Y vamos a tener la posibilidad de exponer 100 empresas de toda España. Están viniendo también de Portugal, Italia, Francia. Empresas relacionadas con suministros, maquinaria, todo lo necesario para el cultivo del vino desde el campo hasta la bodega. Los visitantes también van a poder encontrar, aparte de la parte expositiva, hay una parte de charlas, conferencias, vamos a tener jornadas técnicas, mesas redondas y, bueno, por último también vamos a tener una zona de catas, degustaciones, donde vamos a presentar vinos. Al final es hacer una feria en Villagarcía que va a englobar todo el sector del vino de todo Galicia para las 5 de Os. A feira servirá para presentar as grandes novidades do sector, abarcando todo o proceso. Lo que vamos a traer es menos cantidad porque el recinto, al final 7.000 metros cuadrados no da para hacer, por ejemplo, una exposición grande de tractores. Interesa mucho más la calidad desde palilladoras, sistemas de riego novedosos. Tenemos, ya te digo, desde el campo como tractores, pero incluso también dentro de la bodega, sistemas informáticos, programación para las bodegas, tapones, nuevos sistemas de tapones, de cápsulas para botellas, es decir, todo el proceso. Al final empezamos haciendo una feria que iba a ser solo para bodegas e ao final se juntó campo, bodegas, producción e comercialización. Vintec vai se celebrar do 23 ao 26 de outubro. Ademais, o estar fora de tempada suporá un gran estímulo para a economía da cidade. Recuperar este tipo de ferias y proyectos que además están fuera de temporada, aunque el VGA 365 es para la cultura, pero también al final es dar la Villagarcía ambiente todo el año. Contamos con llenar todos los hoteles de Villagarcía, son más de 300 expositores profesionales, aparte del visitante que se puede quedar a dormir, y de hecho tenemos acuerdos con todos los hoteles de Villagarcía para conseguir llenarlos esos 3 días. Es una feria profesional que se hace miércoles, jueves, viernes, lo que sugiere que entre montaje e desmontaje vamos a tener 10 días de actividad en Villagarcía, ¿no? Para nós é moi importante que houvesen pensado en Villagarcía, que pensaran en Villagarcía, e pois dende logo vai a ser unha magnífica experiencia na que seguro que van a disfrutar todos os profesionales del sector, van a coñecer as novas, pois a maquinaria máis moderna seguro que vai a estar en Villagarcía. Máis alá da parte expositiva, Vintec contará cun espazo con charlas e mesas redondas. Tenemos dos partes. Las jornadas técnicas se dividen en mesas redondas, donde se tratarán temas como la internacionalización del vino, nuevos comercios internacionales, luego nuevos frutos del vino, están haciéndose vinos sin alcohol, vinos espumosos, y entonces trataremos temas con las bodegas para la promoción de las bodegas. Y luego hay una parte de charlas y presentaciones de empresas privadas que vienen a presentar sus productos. Como te decía, pues un sistema nuevo de filtración, un sistema de riego por irrigación, entonces hay una parte técnica para mejorar la productividad de las bodegas, y una parte de comercialización donde estarán presentes técnicos de bodegas de Galicia y donde estarán las 5 de Os participando en las conferencias. Tamén haberá unha colaboración con Castes no marco de Vintec que presentarase a nova edición desta feira independente do viño que se celebra en Vilagarcía. Incluirá catas para ir abrindo boca. Las catas es una forma de darle ambiente del vino. Realmente la feria de vino es Castes, que es donde realmente se promociona el vino y donde realmente las bodegas de todos los sectores. Nosotros simplemente queríamos dar el ambiente que el visitante que viene a ver una feria de maquinaria, al final todos son amantes del vino, y entonces es complementarlo. De hecho, Sito viene a dar alguna masterclass y presentar algún vino, pero no es como la parte principal de la feria. Queríamos respetar los dos espacios, Castes como feria de vino, de bodegas y de promoción, y la nuestra que es una feria de maquinaria. Nesta parte, o propio organizador de Castes, Sito Dieste, encargarase de ofrecer ao público unha masterclass para descubrir as claves para degustar viño. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas.
Albariño como ninguno. O catador Mario Aillón do restaurante Berria proclamouse mellor catador de Galicia no campeonato organizado pola Asociación Galega de Catadoras, que reuniu algúns dos mellores profesionais do sector nunha xornada dedicada á excelencia no servizo e coñecemento do viño. O segundo posto foi para Marcos Seire do restaurante Miguel González, tras unha competición na que os participantes tiveron que superar distintas probas técnicas relacionadas co mundo do viño, o servizo e a cata. O campeonato reuniu a catadores de distintos puntos de Galicia e puxo de relevo o alto nivel profesional do sector na comunidade. Hostelero, que non é solo vino, que non é solo servir comida, que é personal, que é acercarse para que vean que hai una parte de psicología con el cliente, con el compañero, con la propia familia, que aquí es lo que queremos transmitir, ¿no? As probas incluíron exercicios de cata, coñecemento de viños e destilados, así como probas de servizo en sala, nas que os participantes demostraron a súa capacidade técnica e o seu dominio do oficio. É sempre bonito realzar estas cosas porque, en definitiva, ¿quién se atreva a hacer, cuando estamos en el mundo de hostelería, un concurso o, digamos, presentarse a esto? Porque no es fácil, parece que te tildan después de que si eres bueno o eres malo. No, yo quitar el miedo a todo esto. Yo, ¿qué me gusta de esto? Bueno, pues que la gente se atreva, porque es un comienzo y después te viene ese gusanillo de querer aprender más. Y esto engancha. Con este resultado, Mario Aillón e Marcos Seire representarán a Galicia no Campeonato de España de Catadores, unha das principais citas do calendario profesional do sector a nivel nacional. Durante a xornada tamén se celebrou no Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza a Asamblea Anual da Asociación Galega de Catadoras, na que os profesionais do sector puxeron sobre a mesa a necesidade de seguir traballando de forma conxunta para poñer en valor o viño galego, subliñando ademais a importancia de reforzar e revisar tanto a forma en que comunican como a formación tanto en sala como entre o consumidor final. Además, aprovechamos para este campeonato para hacer también la Asamblea del Vino de Galicia, es el segundo año que lo hacemos, y bueno, la Asamblea es un poco para hablar del momento del mundo del vino, de qué herramientas podemos adoptar para cambiar cosas, y bueno, un poco que como hay gente de todos los sectores, viticultores, viticultoras, gente de distribución, sumilleres, pues un poco para sacar estas ideas que nos pueden ayudar para cambiar las cosas, para ayudar a mejorar las cosas. O evento foi organizado pola Asociación Galega de Catadoras coa colaboración de diferentes entidades do sector, entre elas as adegas Altos de Torona, da denominación de orixe Rías Baixas, e Regina Viarium, da de O Ribeira Sacra, que manteñen un acordo de patrocinio coa asociación para impulsar a cultura do viño e a apoiar o desenvolvemento da sumillería en Galicia. Durante a xornada, profesionais do viño, hostalería e distribución deronse cita nun encontro que volveu consolidar o campeonato como unha das principais citas do calendario do viño en Galicia. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.